poi sia tutto uno poi se pensiamo forse tornano poi Komiti il tuiga vai le positive case famano o le matou fai tau atu le release tu tuiga pese o lau fa mani mai foi la ko le historical case e va foringa na mai AMERIKA fai mo fo ia test negative fai tolu test fai ai le sa o fai ngore o le repatriation ko kuila e o uma e hotel Hawaii quarantine i lua vai aso sa o mai ai nga le hotel Hawaii i le vale ya le ko e farana ko testing i wal chin expert pe ga ko ala pick up ai week foi la it's a week positive ya o ngor nga kai mi wa nga mo wa o ngor ka ko salo ka ko ku pi ko ke le citizen of repatriate ka lunga ma ka el pasiko ya ko do sa va le o ngor fe mo ku ya ku kuila e rongo wa sa fe ka ku kuila ko ya ale reaction nga fa be ila wa ti ko overreact no fa long way ke se ni dengo foi ko fa la ko poras ya ne sa ya la mala ko me con historical case pero we la ko case le ho fa long ke la ko fa me pero ka ko fa sal long nga fa ke mo ko ke de recording as a case Samoa la ile ko u e register case le and I know the like old historical case. Now, they don't let me like a coco coffee. I saw I was given me. All I feel like a testo, my no problem. I call it quarantine. And I test to my no. Yeah, my feel like a medical clearance. Tolu vai aso e fofua le atunu'u le o mai. Peida le vaare ki ngai. E kaka mai Sudan. E fai asi ma ko e Afrika le African Sub-Saharan Africa. E le se sa mai sala et. E se mai New York. So mo ke va ai ala ia ko ngu ia ku a ko New Zealand. Wa pe o ku nga ia la e i donga control le ne anu fa ma nga makifikare la ko quarantine ya fa popo ma de exposure le ngol vale ya ga la ko ru ya so il re ane fo e per ko ku umana ko ele releasing wa re o mo ka ko ku to la nga ila ko la o ma ya o man ku e le la vela ka ko fa ma ku de fa ni Lucu vai tu mai fai mai o tai fuma. Ai colela amata na mai tatu ale le mai tu o te le ila fai. O se fa mai tu pa ma si o to te ni le pa lo ka ma ku a fe o pi ita na ta mai so le mai se vai. Ma salo ya sta min ma to fa te fa vai fai ngoni me. Ya sa alwato ka ko veto fudumani ma so Tali fonga ya tato vai vere ya io non vai o tato atunu'u ele ya sta to case io e male confidence te lo taimi fanitani te mi to no mal va ora ko lockdown fiti ma fo mai ore ne vai o security sa ko le la ko quarantine ya ne aru no ai ya le o post e la vesi ngi di lo ko fa le ofiki ya o ngai ne lai ki a ne ho la nga ko anticipate mo va ai o mai e ale risk te afaka mala security po la ko fu ile ko quarantine sites e far ka mano ya te au mai ko la ko ngai di o le la ko pui nga e le no ape ke wo ka ku le pa lo ko ma se si ya ka nga le ke ri ele ia nga symptoms ka wa foi le o ma mai nge o le ho promote il tourist o mask tourist la foi fai mo la ko ka pe mai yo ko falta malo ko fa popo ko la e fa fo mai si o tanto to ka o ke le fsili na o mai ma se fsi fa to manatu
pe ona fai atu e le fai ngo fil tala no atu I tu o tali fonga nei wa e pe te tau mole ai ia e se ta wa e ko fai ko al manatu ne le tatu komiti o se o ngata u mo tatu fana me se ai latou e o le afa u le ia le lo mana I se tatu tunu le fa ma sani e wa ka ko ke le lo ni se fa mai te le fa pe nei tupu le ida o mea fa pe nei fa fo e no mola tu sa pe le fa ma e fe wa ia to te lo tangata mala to tali fonga nei e to te fitau I fa lo lo ai le pe le mo le nei Samoa e pe o se to tu o lalo le tanto komiti on sa ile tu no e wa lo tu sila mai ia o mene e sa su ia nei ma fa ngale I e fo ile le su ia e a fo ilo no winga fa ngofie o fa tino la vai Samoa lo matu e le dan su ia e fa ye tali fonga fa na pe o ile onga ia fa pe fo ile au match tu e mai se ai lungo public transport ia ma me ono tumu ila fo ila le wa lalo al tatu ia inga ile vaenga mo po le level 1 lansam sama ia e ka faya inga ia onge ko kele pot potonga ia onga ongo AFIA ila I tu langa fa pe nei